Center along inutabang phuapan motor patong phit. Ingde ingkora sirkep hawar karbi risonim soa ronga je mission pen pichun pon. Rohon rong pi kiduk de jok behana thu kengkam kache Jordan. Ingde ingkora sirkep zonal Karbi Youth Festival ningkan surinira ingkora sia farman lakha ingkora trok doar bogori constituency ke palo rong marjong Karbi Cultural Complex dalamara along prekrep lipenkrep hoarni katalon pon. Dongkamukam rong supialong lamarjan ke paklang ongdung ke langdun jia phan dim klong apen tiket ke long dun dia phai nangke bat. Kardom Karbi Anglong than bang pini limerina hansepi non arjuikha birtang ton pen. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ki parlo Chokiola police station ang kang koila mati ahawa risak hidi arlong pira along sartok bi arong amekar bidia terang lapen santi kiling piatum asopi adagwam kalitang mahun terang pi arta ningkaner kep him ki chopenajok apran kamnanglo ilo berta kelong pon atengi feria chikloni phaikre ke thomani prodip lekhe asopi kalitang mirso lekhe pi ki so penajok arong chewoilo Bangso pora long lek the hem adonarap adungara atum chetong dunsi kichua seri pon pilo ong dung atum bangso seri mate him kicholong penajok a okreng mi medasi chethek ponlong lapen laki si food poisoning lo putara atum pen hon the pon kopai ke lang no jok bidia terang asopi mahun terang pisita bangso him chosi men aok nangreng mi medelo Apia potum sitame an ejibon mate mejibon poke matha pensi sekachilanga phanta pon peder loputa than pon bonta ki so bang patan piksi arong chiwoi juilo la so phi ongdung ki so phai nang batsi food poisoning lo pusi rodatum hon the pon ongdung ki so det pen kachilang jia phan bokajan dimapur difu medical college and hospital alongan chepon loputa pachini pon Take tok wama paragot an ke baing ko rener ke batum se chilang bomlo la song bong panghini ke kiso patan piglo puta berta long pon labang so ki phovek adim lake nilip risak hidi arlong pira sartok biarong pusi pachini bangso putak borpathar police station atum arjulong si tong sekot pen second IC Bhadra Kanta Bora Clardak pen kachini Japan Adimaklong an Palidunlo Lapen Kichitangar pum postmortem apan Difu Medical College and Hospital along an Palilo nonamat police atum pen ritarli bomlang lapen Hawar arat atum pen kahon thepon atenki food poisoning lo lapen lapangso ki phonang kok laki him ki chalong pen puta than pon Berta pang dak pon nilipen Moses Teron 365 News India Angli hin pen jitu ladak sartok bi risake di sartok bi arong along jitu biskut ki chupen apran hinda menun lo lakan parta si chilang bom tum bang ko so si puthak nangli hin pen nangli ki chini teng pen pilo thanjike chini teng la chona la ke food poisoning case la onani pen pine biskut wan sila chum chosi amulu men masih soruk jadi food poisoning la Jadi ada kecil yang tanya lah, tapi non hospitalized itu banyak kau dah ni, kiap akses. La tumpan kona na hospital long si. Non ada tum kan bokajan along do, bang kau ni do, mungkin di food do apa, di mapulong do. Jadi la kisuang tega son lah kan. Kayak pokan yang sedang ada apa. Kadang jadi. Kenon itu postmortem puthak kepilo. Tapi klaim vek na po cuma lah so kopi bostu malah dalam tunggu jual dalam sili cini long ko. Enang li yang ke tag long ba cini teng te food poisoning ngadi. Food poisoning. Mana amuluk doping macam. Kenon jitu kipat bom ta dolang mah. No, mat kan itu mulai dah pinilang elok. Sopi kecudun long tum anak panel itu hospital sekotai bom. Kopi biskut ki chopen jibe besa. Biskut dah. Biskut dah sini dia lah tumpu kata biskut tu. Wow. Tahu kita pisok. 6:10 মান বজাত মানে আমাৰ ওচি সাহেব ফোন কৰি জনাই নেকি ওচি সাহেব মোক ক'লে মই আমাৰ পাৰ্টি ৰিচা গিদি আলং পিৰা sartok বি গাঁৱলৈ আহোঁ মৃতকৰ ঘৰ মৃতক ছোৱালীজনীৰ দেউতাকৰ নাম আছে বিদ্যা তেৰাং তেখেতৰ ঘৰত আহি পেলাই আমি পাওঁ ছোৱালীজনীক মৃতক অৱস্থাত আমি পাওঁ সেইমতে তেওঁক চাই মেলি লৈ বিহিত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে PM ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আমি হেৰিয়া ডিফুলৈ পঠাবৰ কাৰণে ডেড বডি ভানত আমি পঠাই দিওঁ
বাকীখিনি ইয়াতে সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে কেছৰ বিষয়ে সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে বৰ্তমান চলি আছে সোধপোছটো। Kedamtang pre ni phai kre ni pen krepli ni jang Karbi Anglong dongkamukam rongsopi waisong stadium along ke padupon havar Karbi risonim so rongaje ingsamjin pen pichun pon birta kirip dunlong atengke dongkamukam havar Karbi risonim so rongaje ke pedopon along kadukave unit kresir ke paphai chitong pon laswalong prek jam mate ahin pen kewang a unit 3 pen pusitami ason kachepate asai angdeng chepate pon padu bangso ka chepate pon along ke chengsi nong e ke chepalong pon lake sarsenot loti chari unit hiniang dengkelong pon angri club kuthi pi lapen ke thomang denganong e lake nongklar chongkana tumsi pinengan ningkan surini reng koresi havar Karbi risonim soronga je dongkamukam kcs pen mission ingwai pon aduntu bangso ingdeng koresir kep havar Karbi risonim soronga je along miss lapen Mr. Jetkeva f rimbi bepi pen bijoy rong hanga tumsi ke hayanong e kachepalong dun bangso havar Karbi risonim soronga je angdung kiti pon along Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hangari dengpen lunkana malin sitame ingpu pon bangso along nominated MSc Chandra Chetri DMB Chairman Tilesram Ronghang Board Chairman Commissioner Lapen kithe kidinga tum chitong dunsi ingsamjin pen sayang deng pichun pon Niphai kre phoarni lamba terona rongami Karbi son hanse lapen alangli chor dep teron pi alangli tum adona raba hem kachi joidam pen hem kachi dam bom hut men dahinia bang phuatum bike ve ke pachat pi ga jok bison hanse phan patong tekang phit sia hiring tang rak pen areng hu kisu News Desk Report 365 News India Lakha kre chok nomati ke parlo okireng havar ni hanging tia rongame karlun se rong pila pen karing tipia sopo adakwam rohon rong pi alangli amena pen chenglok apia po phan angjira tumpen rengnang ji pu pen pinangana nathu beha bepara nathu kengkam chijordun tanglo lasonsi lang ogasu ki jor pen chenglok alangli havar ke hat wuthumaji dongmuka kahi thia longanta alangli han jordun bomsi school ta dun bompen HSLC HS anta chepa pass ponlo alangli kiduk dera jok sai jok je pinangana bangke alangli horek mal mate abana paper cartoon langa bong hai hui kereka behasi choklem bomsi alangli school college ki charli pencheng lok admission sitame chu endun longlo rohon rong pr taning kaning koi alapen alangli ke charli ke non dokmuka thongno be college long si TDC First Semester Charlie Dunjia Phan admission chu endun elo puta alangli ahin pen nangchi thandun Lapuson arta ki jum hek pen Karbi khayang bong ki chuklem dun thek abang phualong Karbi Anglong ke theki dinga tum kacherap ki pidun ke kinang sot havar ke hat pen longba monrong part 365 News India non he jong ki klang pon edlelet pula marjan nijang Karbi Anglong dong kamukam rong so pelong edlelet pula marjan kilang long tanga tumpen langme sen pukachi than ki pa plup pen ajok ki bi ki thi pen chenglok sarpi sar phusita aju anar lo pupe bangsola marjan kilang dun long jia phan puajok ada pen arni tili borphai ke thom ra chitima por anchita rada tum chonghong prong ason si thek pon long Bangso Karbi marjan kilang misena jok tickets lapen seats ke long dun dea phai ong dung pusi birta rip dun long edlele marjan kachiparjan pon gotom terang pen malenti sopi lapen producer lake sengmer sorong hang pip Ingde Inkoresir Kep Zonel Karbi Youth Festival Ningkan Surini Ra Inkoresia Farman Lakhain Kora Chok Dwarbagri Constituency ke parlo Rongmarjong Karbi Cultural Complex Dalamara along pre krep lipen krep hoarni an ke pathik ponateng patumi pre niphai krep ho kijutsiani yamelong det ki jamate Karbi Anglong Autonomous Council kicharia bang phua bang philapen khayanok be tum sitame chitong dun rinti me ki cheng ahut khaya lun ponsi me pang cheng pon Bangso long may kachipaim pu pon vidisi barim may pu sonaram sing nar aluhia man pen Dwarbagri MSc Richard Tobi KLNLF may pu barim Prodip Terang lapen Dwarbagri Constituency long vidisi may pu sarkoy rong phar Joshua Ingti lapen kithe kiding abang phua bang phiatum chitong dun Harsingan se hin pen jutang jubadalam ki claim ke dam ponangji koson si claim dam nangji mabusi bangso inkoresir kep hawari sonim sorong ajia mailong lam la pen jutang jubadaron ki claim ponangji puhai huelam pinang an than pon bangso officer dihuna chatailong may misen pen pachun pon Daithor pen amosing T365 News India Pinia Abirta ke lapuan se kangton iglo arni game kardom